Bishop of Alumba and ebedi jumedi home bro, but before them I family motivation amount and sana the Twasubiano with a Twaso Ediama. Remember, we are live on Facebook, KUMAWOOD TV GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, some Darkos Initiative, some Darkos TV, so you're live and so all I want you to do is to subscribe to our channel. You like the page, you comment, and then of course you share. Now after so enye bi ashe. Nti baby a ohwe free bia no me say eda wase a ensa. The motivation dem ma aseda. How often do you thank God? And Pedro saying ena ya na woda obade na se. Empo senyo obade na Pedro saying ena wodi nkofo bi aseda e de ma omo. The only baby was sassy way so asida a yo modern. A yo modern say ya na ubi wano ada ubi ase. And I say ubi a why yo bibi pay, and that's why your papa pay no ubi wano ada na se. Yon kofi be bro man a yo modern. So one more ebe side no. And a pe baby abu to obi ano. You show crying say a ya enfanko fasida any. Obi to fo bi asidedi. Ubo insi enoma papa e wasenke gua kwan mu anensaka no nensanka wisi bi na no aka se nipa we de oyade ma na neninso nipa we de oye ni se ya neninso oyade ma na onda wase empo obi akowa yie ade achi a aseda kra no ebo no se obeda na se me so woti asase we su a eye masda so wo bie wa na aka cho bi se medase no eye ma ne nye odin kra yes sir. Na se wo yesa ebeboa wo de eche bia no bo nse na odema wo de wo da na simpo obeka se o nipa wo mpesa me da na se na so me friend na onfa onim se e de asida na me de bre no me friend na onfa you can test one fa ko no ohu test mpa ne kan bechi ne nkofo bebre ho no ma wo mo mfo waseda ma nanso wuti de o mo kan wachire na abufu abufuno itimi kacha wo se nti when ya hye amamem wo se semidi wa namase no wo se semidi enka sankrofo no emo obi nka bi nchewa no pe ema na wo twia se bi yebesimi ema obi enka se we bunyaefo when ya hye amamem kaka gina baby vomiting papa ema metia memme nenso wo gina baby a won kai de maye me so no pe baby a wo bia no e ya fankrofo bi aseda fama wo mu enfa nkrofo aseda eni titiro obade no enfa na aseda eni anope de me wo e ka kire wa no wow we are live on Facebook KUMAWOOD TV GH we are live on YouTube KUMAWOOD TV Sam Darkos Initiative Sam Darkos TV so we are live your WhatsApp line at the screen so enti e afa na o message bia person wo de ba no fabra making kind ejamao. If it happens to be your birthday, I love to say happy birthday to you. Nyame enyo akoma swade nyina ema oma nkatentina ahoden wo mo. Those of you watching us internet no so no, we love to say thank you for choosing us and no pay. Some da muni ho a ye ni ho. Ti mo amuhwe nyina no nyame nya mo kese mo ama no ne bra kwaku ene abusi ho nyina no anope yichia mo edamasi se television entino wadaroma baby a obi ano yese yedase mo amohwe o mikro nzima sekenita crowd for wase for be kwai for no yedamasi my main question of the day Emma and I have a surprise for you. Yes, question of the day maybe sawo so okopie krobi so na okoto eyesika ene sebi son Bible do hena befa se wakokro bi so wakopie sika so wakopie Bible so emu do hena befa obefa sika no ana befa Bible maybe me lines natum obetimi afre me na wachire wadwen ansana mama Bishop Lumba akwaba nyabo eransem. That's what I want to give you this morning. That is my surprise for you. Question we general hon frame me say wakokro bi so wakopie Bible so wakopie sika so do he na befa obefa Bible ana befa sika maybe sao me line no at that screen so frame
natural wadi me fa course 5 enumpe na ma Bishop Lumba kwaba na afi ne stories ayewo edemamo ifiada no pay no ye de ahyehye so wakokro bi so akopie sika so wakopie bible so sika ne bible ene guhi de he na abefa obefa sika no ana abefa bible asema bibisa wa ni wutu ana mo ba bia wote wufi wudam pie ya wukọ wanim kakra ana mpo wukọ wadwumam wutu kwan wukọ ya na wukopie sika so ene bible enoma mienu ne guhi bible ni sika ni de he na abefa obefa sika ana abefa bible. Hello, good morning. Me ba cha da mo ndi be afẹ mi free. Ezima bete. Ati na onzima ho. Ora to boate, onzima ho. Onzima no. Hello. Until them to we journey feel like so also bet me afre me wakopie sika ne bible so dio he and obefa sika and I'll be bible. Give me a call now. Let's go. Me fa calls makomako enum and some Bishop Akwaba na yabwera yensem num ano pay bible any sika dio he and I'll be obefa sika and I'll be bible. My lines know that screen also. Number need that so. Frame me fa calls enum. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. When me engine so well, mama, me coming. Then I'm still waiting for your call. My main fa calls, but I don't know what's happening. But see what could be sika and the Bible so. Jawahi and Alpha. Befa sika and I'll be Bible. Me now and let's go. If you don't come, I'll just proceed. We're live on Facebook, KUMAWOOD TV GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darko's initiative, Sam Darko Steven. So yeah, live oh. To also subscribe to your channel. Yeah, now I like your page. Now I comment it. Now I share. Now for fun. So be Bishop Akwaba. And then so Obadia Daroma Asia. Bible ni sika de. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. My chain, we didn't baby offer me free. Hello. We did any baby offer me free. Hello. Hello. Me free to for a friend Kumawoood. Hello, good morning. Hello. Good morning. I'm say. What copy Bible? Any sika so do he na be for Bible and na be sika. Hello. All right, me to so. Hello, good morning. What hijack me line so one kasa. Would you any baby our friend me free? Hello. Hello. Good morning. See the men tell me why. Tell me what phone him. Me so I could pay Bible any sika so do he na be fa. All right. Bible any sika do he na be fa. Mama, nyame ni mpa dia oba sika. Ba sika ho. Nyame ni mpa dia oba sika. And I make us say oba sika and I be Bible. Me fa Bible. Great. E dey nti na be Bible. Nyame na na okay. Enti ebia Bible bia ta ho ni de. Ebia me ta na bo bo san ni. All right. May I see peace of frame me. Hello, good morning. Hello. Hello, my good morning. Good morning, my dear. Pacho didn't baby our frame me free. From Regan, but Pantoko. Regan Pacho, what could be Bible any scarce your hand befa? Oh, Mefa Bible. Wow, regarding ya. Bible I can't say anything and for in the channel. They're willing now the acting of the background. Okay. The Bible that in Armenia standing here.
All right. Reagan, thank you so much for calling this morning. Hi, good morning. Hello, good morning. Hi, good morning. Hello. Boss, Mache. Oh, me. One put where? Nyame adome ho pa. What could pay Bible? Any sika studio he and Albefa. Man put really me first come no da ko Bible. We first Canada ko Bible. Nyame ka ho no pay. Thank you for calling, my dear. No. All right. Hello, good morning. Hello. Hello. Hi, good morning, madam. All right. But you didn't make your family free. Did the first time. All right. What I want to pay any Bible so I do here now before. The Bible. Absolutely fantastic. I didn't see now before Bible. The Bible. Wow. Okay. Me da CP. Nyame nka ho. Wow. Hi. Good morning. Me ba cho udi any baby out frame me free. All right. Okay. What could pay Bible any sika so do he and I'll be far. Me question no one person a question of the day, so it's not about young person Roma. So my question is okay. To quite great. All right, Medasi Bebre, thank you so very much for contribution. What could be Bible any sikaso? My question for the day, Johe, and I'll be far. Hi, good morning. Good morning. Hi, City within baby are free free. Hey, Takrade Boko de. Nana, anyway, what to cry ko baby, and I want them. What pay Bible ni sikaso? Johe, and I'll be far. After The best car. All right. Nana ya menka ho bebre. All right. Madam CP, me fa call be it's been beautiful. Say onam no copy Bible any sikaso. Let me be so say do hina befa is a Friday to me me talk for the day, me bro. Question for the day where you man know Jane where won't so be on my anyway, me try me home Emma. Na me ba me introduce you offer near Bora in Semnum. Stay with us, we'll be back. Abba, I need you some new. Odiifo bakopa awurade ayi no ama ya awiemre mu ni odiifo Samson Kwaku Yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa ye mpaibo wo kuada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi da nso so no wode asori checheche apie so amaye kona kohwe odiifo Samson Kwaku Yeboa nsekire ne dia wo ye japekrum empokire ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yenyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina gi mmofrei ehwe won kosise wo befiri ne nanse akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre odifo ewo 0243356583 odifo Samson Kwaku Yeboa osi awiemfo ba Kratso aba KUMAWOOD and as a home television if you are show there home and time make home na me KUMAWOOD so at so into either home television or KUMAWOOD television
is the same. We're live on Facebook, KUMAWOOD TV GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV, and so we're live. Bishop Aqua. Yeah, good, I am. Beautiful. And if you had a bujay, you be sure go on a baby. Maybe South say one num now wakupisika and the Bible so do he and alpha. You man on uncle. And then I was like, The Bible need look at them, Gajo. Because 12 by me falibi. One year friend cash, if you could, if any Lajan, me fa. Diane Sicadi a year. A radiasum say, Sidi inti, me CC Adriane. And some marty as a full energy. Sikaya dini na a radiasum. Diane Radia, so nipa uniska no kura won't. Utimsa 76 so okay Jessica ni nti ade ebitien se okotuna Jessica okofa Bible eno nchezo na wo kwenya menchen yo nkofu biblo omukura Bible okurumo omni Awurade ni ayonkofa sisika kura nipa onyakokodo kan woka okay nti se wonya sika akokodo apa obi akoye ne theology ho anwani nyina wo Bible ma betena ofie so wonkyere wo nko ade na tie Awurade asemase. So when you scar or Bible school, you bet my copy because you bet my Bible now. Could I want to ask ye? Ye quite sorry, ye cotunco phobia, or mucrature conclude, they don't understand. It could almost. This all was I choose you over money doesn't mean say only radia free. Doesn't mean say only radin a quatana. Doesn't mean say radia or downfall. There be Oba Bible no be young weduma. And one minute if you go and go school that and also any more the dear and close what church any motive final and fast we are Bible. We are teaching so the Biame mode and the church, but I'm a tear radiase. I'm Nick Christo Nantier. Diameter a little bit dear. A month me ya be a bezoya now ye. I let me kind of preach the unions idea we and a guy. Christo Sumsun in answer with Dino Cratch for now the fro. What the running a composite I am and it's a woman home. The Muse who to the wa, no me show be the so be Nisi continue short. Hey, Diane, now don't say this ye. Odona be check the Panagram who don't so sa. Diane, the Bianca, Ubia, your papa, 2% guy, be papa, who's a and I made you all. Young one Jenny Pasiadono. A degree to buy one and they could ask a meaning. Now, so pretty almost the son who said, come the wall. So they asked some the better was there. I saw for Monfani, I'm winning, I'm the ministers no money. Not from one nominal to Nimachi. Maybe the degrees were China Yassam into India. Wow. And you know, she can't dear. We are Nippon and we are and found to Sania man. Yes, ultimate by with money you can buy Bible. And Tiasia Untiminto, Maroto, Triacongo, Am Tonia or Mantiasie, Amanabra Untiasie. Sicadia, since saying Manocrano, indeed, as a Capre, a Dimano Crowd, now all your talent to the what I said, this guy Ocean as it in a map. Meant to tune a JJ Niagro. Ah, to be the Michelle Casadia. Say, yes, you can do the kind of Macosiana Bible, dear. And I say, when you need but you can't see cow road, yeah, trust me. Say, and no idea who say, Bia, aha, but just walk a piece. Yes, so it's when you could piece with the just pick it, then you choose the ticket. Oh, Sabra, I'm so who say, Ubi Tom to me, Tom, I'm go to me. Nadia Baba bede abi you man. In fact, me Tom mama go to me. Nadia Baba bejeno. Oyana yo mukasa bebu. Aye, me tati de. Bayana me disagree with them. Sa. Me disagree. Bayana obi beton so dia beton na furu so ntimi nkan. Ye ntia no bia bo ma adwo tu. Okọ. Se ma adwo awo ya obi ma me no ya ma ne ko. Disi otesi ye tontumi no kasa ma akoya omu wanyi na me nkoto omu tututu nyina me nto omu kurum ha. Anka obi a ono atutu da odi amade ye de bi kum ne maame. Ka ba gene nti to mi bia asemi we modu wan fan kwa kira on ti ase. Yes. Nti Diane sikadie trust me
a Christopher no bɛbɔ me ne bat ɛwɔ ntiaseɛ nkabra bɔ ho untimi kura ni no kura sɛ nyame no kura ntimi nsum ni yew ne yakɔ so de wura ne yɛ hiafo no aso de kunya so pepa bia yɛ hiafo aduma anka so nkente sa nyame aduma papa wɔ so yɛ ohia na wɔyɛ so nyɛ sɛ nhyira nti no wɔyɛ wɔyɛ so diska bi ɔde bu nyame aduma no nti no nso de obetima yɛ di wɔnyɛ da sɛ sɛ yɛ si wɔ nhyira bi sɛ yɛ si nyame bɛhwɛ so de ayɛ bibia ma da bi wɔyɛ ne sɛ me nso nyame tim go afra afɔde a memma bi ɛno nti no mbɛnyɛ sika wo mpɛ sɛ adwuma no ayɛ sɛ ɛmu yɛwɔ nte aseɛ sɛ kanya medwuma ho a wɔ sɛ yɛyɛ a nka obɛyɛyɛ kura ase lɛ ɔbɛba abɛyɛ nti ɔmo a ɔmote aseɛ wo nso ayɛyɛ nso ɔba da bi ɔyɛ wɔhyɛ na ɔde start so na wɔpepa onim neɛ kyerɛ wonya yɛyarefo aboɔ nyina bɛtɔ waboboa no adan a wotɛne abrabɔ ntɛne trust me wobɛtumi kura twerɛ kronkron no a sɛ wobɛfa no sika no so wonya bi ɛyɛ adwene ɛne nte aseɛ nti wobɛtumi akɔfa bible no aka sika no dwetɛ yɛ awurade dea ɔno awurade wobɛkura bible nso wonya bi wonim nkɔfoɔ wuroma yɛ ɔmo kura bible korɔgyen wɔ kurom a kapere ne ɔmo nsa nti nyɛ sɛ wofɛ nyame asɛm a so kyerɛ sɛ wobɛyɛyi ɛwɔ ho akadeɛ a wamfa nso so a ɛmma nti medeɛ mehunu ne sɛ mefa na metɔ nkɔfoɔ mu kura sɛ nimdeɛ ne bɛka me ho a ɛbɛtumi ama mmoa yɛ duru sikani bɛyɛ sɔfo a ɛkwan yɛfa so frɛ no koraa yɛ different ɛna mpato hia ni yɛ sɔfo a ne frɛ koraa kwan yɛ different ɔmo nyinaa so kura twɛ kronkron korɔ naa dadi sɛ papa ɛduru ne bɛyɛ da wɔn kwan bozo obi yɛ pɛpɛ n'anim adom dadi mi de wei brɛ o ɔno so wɔ kaa so obi ayɛ da saa de ne kaa asafo aka ho sɛ dadi mi de kyɛw ma ohia ni ma bɛɛ de ndu kura na gye wasɔle ba deɛ wote wa ano afrɛ papa wabɛduru a nanka me so mpɛ sɛ mekɔ baabi na mbɛgye ma adeɛ ɛwɔ na ɔhunu sɛ ohia nam anwene wode ohia yɛ adeɛ bi a ɛnyɛ yie ɛnti mesrɛ wo yesu na bɛto sika ne bible de wobɛtu bible sika no wɔ ne papa so Mami say we answer na makofa me first story. I want to ask you say enti say be so say be enyaado edu hia ni birthday na wo bi enti nya no na wo say nka wo ye ma ne kra ni na sikani die o wo ne pempem enso eno no eye hwehwe ni mu ana say ye den da so hia no de koloki no na da hospital china waba tina mu hia ni sa tam ko kasikani wo no I'm not to see no ayon kupane kwam despite that ayon for doors ebi onu ya we ma na nso tese na wo de do nso pese onko bi mu ohunu so ba bi na daache wo hye ne me ya wafra ndubo so kakra wo nya no asa ukoso onu su hu mo bo se wuni bi o beje nso hu ni bedu so kra ba fe e baba na tese ese na ye ni afio o de wa teme nkakwe wa wie. First time making headlines on today's Koowaa Show. Yankwane the middle money age being so aye ofana and crying. Stay with us, we'll be back. Ofana any abumana adisha wahano omoni extra common simpai say weja dam no entire ma emobi na obehwese na nsuo no afa corona fa enya asenkuma na bia efa no fanane de island no ewo eye epo ene weja dam no enfinfin na se koba ne se nsuo no eye masa na so bubia na omaka nsuo no echi na omo pese omo ba fa na so yabuma beta ade a omo ntumi nko wona omo wo yabuma pese omo ko fa na so omo ntumi nko we na eye ene na nsa eye papa bi e fro no efo achu we di 51 years a ofi fa na odi neni akire eye yabuma prekope na efo asochi boy efra eye nsuo eye weja dam no na area kodo no edane e menu ka sei efi enane nansa besi ene efo achu omu hunu bebia adehia ni kiremu a bebia nsuo no sisi akwa kodo no aya ade ehu pa edemo omo ye bia so ombehu eye efo achu omu hunu neti kwan nti we de sisi eye omu tre aban ene mpelifo omu kebe ewo mu ene natbofo omu eye gas out any weja gbawe esan say so oba eye abumana eno wo weja gbawe na okọ eye fa na eno wo gas out ento mo to efe eye aso emienu we nyina say omumba omumba sisi a esan say nkofo no dudu ani bi ala na aka inso nechi a omuntumi empie emfemfiri ho emba enti we dia de sede eno mo de tu impilifo nim na nka omankasa mo ye ni say anka omo de omo ahondin pa inso ni kwan de afa bebi foforo se ne ebe ya nso na eba ewa ahode so no ebeba fom no motumi no mutaka eya efo achu na so oma ye bi omo ahode ne entumi ade omo de fide muntum bi
na betumi abepiem wo ha ebetumi age adehye wo ho enkwa na menu ka che kura ye fere abomande no any weja ho be omo ye enkyire no omo bo hye pa na be omo wo no omo enim po na wo ho omo echi dam na wo ho ntini sisi na omo akem omo ntumi nko gbochi omo ntumi mba omo eni na nsuo no so ba na eba ntini menim ya ade mpenifo a na omo hia enye asochene ne boba asase so ebefa omuniema na emum efo na wotikuduo mu a wotware na nsuo ni fa no nya sa ne tie otukuduo mu a oba besin efi fana aba eyu abuma na fana no island na be bia so ni ho mu a obefa age ofa kodo na nsuo no titi a weja dam no mu ebie na ba na eba no ediemi kapa na eba na epo asochene nsu no ebo akesiem na dere ebo no ebo a na aba bebo nsuo no ana weye fa na home no so pese uko yabuma na be be fa no oho na epono ene dam esiawo nti se be siasa na de asoche kese pa na edeba abra asoche na ebo kese sa no na sa brena na efo so edu home nti makodo no eda ne butu ya me no ka sei efo aka nsuo ni ma omo hwehwe na omo hu no na nsane enne a omo hu no enne fana ene aboma na adishe wa ha no omoni extra community pa yi sanse gweja dam no enta ema omo ebi na obehwe se na nsuo no afa corona fa enya asenkuma na bia fa no fana ne de island no ewo epo ene nsuo gweja dam no enfinfin na se koba ne se nsuo no masa na so bu bia na omaka nsuo n'echi na omo pese omo ba fa na so yabuma beta ade a omo ntumi nko wona omo wo yabuma pese omo ko fa na so omo ntumi nko we na ene na nsa papa bi no efo achu we 51 years a ofi fa na odi neni akire yabuma prekope na epo asochi boy efra insure we dam no na area kodo no edane me ka sei efi enane nasa besi ene efo achu omo hunu bebia adehye ni kirema bebia insure no sisi akwakodu no ade ehu pa edemo omo ye bia so ombehu efo achu omo hu neti kwan nti we de sisi omo tre aban ene mpelifo omo kebu efo achu atse insue ede ne ko na ekohare ho sebo Oni Yankopon hira efo atu. Oni ni funu nyina no mo mfa asumdie enko faako a omoko. Awe be ya o man ye o how but every day so awurade o de kwase asset example emenya nsafo eya abeye. Okay. It was say otia ofeodifo a entete kwa hunu nyansa. De awurade hu se ofeodifo o bape na o de wo tia na ma entete kwa afo asua de. Eno ni ade bi di asetinam. Yenye ni so man panyina anya kwan ni nti ubedu ha portals kese da ho onye nti mpatro ye nyansani a uduru wo sisa tete kwa ato bo atoto mu be firim na we do field fo ndi midika susu se bedu ama ma shift ko se ni ma be shim uduru na ka foforo so du ono na pon mu dimi shift ubobom ubom asrawo bonzo wuaba na ntete kwa fo wo chedi asua nyansa se mmade ya nko felia e de oye ne bebiri beba na wo nko a wo de akra e wo wiase ti ade na apese de bia mfa wo ne nsete ade mimia mehwemmenie uti kudum wawo muze dam no ene punishia asoche ebo no e great dimbato ade na munye saade amuyi empen bumasi na nsa chance udi ugidie de kodu obesi so amana fa wansa ne de wo aye record akoyeko a kire se ye mara maye ne meyi e wade kwa uti kudum na so wa usua hunu utoto ne meyi wakwan yie na obi be mu bi Muhammad bisa afibia mukoleka na epoa ezuo fa nipa baako mukodu won so no da se metraya kodu a se metimi akwa o ye do set sa example na man ko fufuro mani da obi ogo ni medare ye bi ni asisie no ye ne yera oni medare wotra oni obi e competition oba so oba wa bi twa picture no gina nsuo ni be odu no waduru wo obani ofivio zubenya kwasia no woko yeso wotra wo gudo no ewu baako no woko afedo wo anko na ya kanyina ya fastadi ayababo yensu emunyanza na mwa na makaje before se sadi ya nsuo di agro no mepamchew
broni nkwazu ngodi ya broni be wosia na ade akodu enye peche saada awurade asem onyina kuma da nsem se subonten fa ko mepe ena bichimfa eti nsuo ba bia ni wo ba bia onante ye awurade pom ena onam wo se wo bi pa do adina ni awurade de nyepe se ko da ya ti nsuo fa bia dine gofo si da bia egugu no awurade na chese nsuo na ni wonie ni bo na nie afako anya resi mu nipa wo si da ntinem ugoduwa wasi kwan no afere na do de so no atani na ni ato be obekase na ama etina to no da na sen kakranka because the one obo a ye bo no share say on fa na ni wamfa and then so ye city to a certain level say you want to respond what God said than woman ndumoso de awurade aka wadi ya so obedi ya so ba ebu ogum na ba bon pese de awurade ebu se egum na de wo unu se wo gu da ya hyese a no wo fa no akobu na nimtia akofere akotna when is just saying say wo gitingidi ya enso ko abra bo so be se awurade apa na ebo na wo na di kan kan sa ti awurade na ogu kwa jo so otu ni che no mu ye sere se ya da ni so de ni ada baby so this won't mean that wasi woni bia wo ya kunya na kuma eda mi se subonde na bia mi ro ni pe na me bia na fa edi ya so wo ya ro ni oya woni bia ro ni tia so na na ko si bia wo pa otumi di shift no se why ma buva ne yi pe ni kwa atu no mesene bo se dia fa pe ni kwa atu ya wo de tiko ni kwa atu ba social media no na busu kwa ba na so storm kesi bi e bo ye ezio ya ba ha fa wo su nim se ye ntena ho so awurade obo wa chesa nsuo ntena be hawo fan ne ko gonim se be nsuo no bube timafu onim se be nsuo no tuma ye ma aguso ndi amada space ni nyina se mo nipa ntena ho odi oso na woska ogum ndi ono ode ma amasa agu na nti akosi asi be bia yesi asochi bo se bita muka no nim kudu wo kan muka ba no asochi ano ye de no motie mu fre Kristo nzu wura entie ira wu ndie mi mu wura tu mu wo de wada na wo se beta pata okudu pie elu bita mu na di bi gawuri e dia ko siso abda wonim se mu wo problem kesi se ya no a wo se mo pere kuma si biranza wo de nam so ko ye de efufu wo di omu di dodo efufu omu di omu di dodo e di ti ma wo so omu di omu di na ya di wo ye ezu wo ya ti mu so mi dia ko sa na me because on say normally ana won see dinua esisim that's the danger area yeah utrapa ediayo ya cheche oni nyina elo ba mo yes ni njeza ba me wo oni me da kura kura o me wo kura to be fa bo mo me da ni mo limit na na bi dia ya ba po enso wo mo be na no koka edije ka se fo ya kura za na mi ko ma so ko kura di abro na baby ono tire ko baby ayanda tire ko baby bobo tire ko baby unyina ko shia baby na no odu be ko jina wo be dia ko fo ko bi ji be da mi ya me ko bia mi jina dia ko sia ni nsuo ni bobo o ji ja no no na so wo ko ti bi challenge o ka me ko pu o ni challenge o ni sa ko wa ni jina ko le of course food e na ya na me pay but e procrade never been there. Well, every picture, Jan, who knows sample baby. We are the problem here for set example, map for a so. We need to set example. Tell them before baby said, you both need shepherd, dear, you both need to lose so dear. Jim for set example, we are said that. A Juma shepherd, a shepherd here. Now, for Dunia Cassia, now some minimum are saying, and now we are Passia. Gurula ko bi nyanza wo adwumanim na wo ati nyanza nyina aji o me do sati example ama kwasia mum dia den na wo wan eti abasere efo ni nyame ngo anope ma amasa mbeka bia me igina ni wo so itu afofo profo say ye ma ye ni mra ye ho so it's true asem tapato wo kwa ya na wo wade etom na bi na wa de se de si ba ma sa waji paso ba nyanza ni hu ni eba ana wonitifo ohunu ni eba odwane de ho hinta no kwase ade otwe ma de to no mo nyawo asotwe to mo asotwe no asotwe ni problem abobo ba no e ba to ko hinta emfere musuo mesen ko men na ma se sa aje me de be to kwa ba na wako no wako fo mo nya asotwe
and they say you move no. Sana na mo tell press conference. Ye meeting kese. Say if actually na fa the na ti yen dey. To mbe jojo wa. Na fi ni yawo ti ko ma. Yawo ti ko ni ja kwan. On so ti o wani o bi agro. Okay. And sometimes you are going to them as an also movie no more feeling. Wow. And it's a young no to be flow to Sana would you miss Sana but do Sana? Both also your man will almost said you see me over so young one. No, very funny no more. Go me today. Say Abusana no more come on. Both your bonabas would be a very good one. Near now, you Sana Yana. Send us as soon as you find public channel about who now in every year, question sister, sanity, almost himself. So, if you was in a band, when you are, I'm going to for the Afro, on a band, because he bar, no bodies or nobody. What to us, Yansan, and we are seeing a Muna Hokwa to near Mana Wapay, a Bibiana fan. I'm going to try Titanic. From yes, or the see and near my camera to capture a crowd soon as you be. What a money place so far, why is that you I said the 2 will be up to net. We, I yes, and no friend, I know Kungo, near me, good as soon you grab, while brought me now. Upas Yaka, one only power man is also block my cake in the jam, bro. I suspect you now. As you may not so as opportunities to allow me, only get my own. So be able to feel of my than do. If we make my Argentina, so I proclaim the Dama, Edda swap them, I will show my dad the Muka class and I do. That's a better. This will let no me, and I want to go on the Dama, I knew me. Now, today, you ask for it, and easy. Then you have any better who would answer the budget. We will let it. As a from be smart, no. I was here at my idea to go deep down. The mouth meant 2 years and 2 hours or money to moon is here. When I was a woman, not machine who 24 years so. When I was in a mere born, I was a very smart channel with was so do I did exactly. If we was your teacher, that's a movie shooting so far. Umvanya Ghana per motor. Munim Daniel say for me now, and Gama Yenya Sambema, Yenya Penny Mova Media, Yenya Kuba Mom videos, I say that was with social media, but storm and one was more Asia, and the same never, Murray, you are, Naka Abati, Niaquam, but in Voatan, but about one was to somebody anymore. And never not him. Is here boy. So now they were fighting and cancer fight too. Now, I'm boy now. But so to so me about the session. Yes, and so see you. Now, what is this? So, one German as a master. If we now also went German, if we now Sakana about it. The black did you never visit the North Chaka because if you were with my diary, I have a book. Did I? That's our prayer for him this morning, baby Obiano. Na me fane cry AC. Young crochet a sexual assault bia and on so across the room her a dear neighbor said dear PCU. Hey, Mrs. Abejo, Nancy Bejuara, yes, your name by Ibedai City. David Ajeyi anase Ajeyi wo ye opinion na wo no na National Cathedral wo design ye wo ya architect no modern boso anipa na krachi ne dwumadi e wadie no ebi ene National Museum of African American History and Culture ewo Washington DC na Ghana National Cathedral opinion edi ho adwuma okokopie mu ewo Nigeria so mo museum kese pa ba ko ho no mo krachi wono anso ene ye ho adwuma Multi Faith Center wo Abu Dhabi UAE wono nso a ene ye ho adwuma na Ghana fo beka na wotwe ya mu ene ebo mama ne se e mami ensa bi abokrachi kwadu
se wo do mo afro mpa na kyese ankoye kwampa so na kyese wato mo na ye be kan ho asem kra wa ha no mo be ye digya ukokopie mu ewo UK ya bruchima mu ampenfo chire mu se ensam a ye course wo ma Ghana kwa ye kan bi no mo so ma che ho no mu akrache no kyese omu di ne ho nkomo pa kwa mo be fafa so a omo de no e be fa so na kyese omo hwe se eye nokure se ma ye subu omo de bono no nokure bi wom anase nokure bi nim wa bra mpenfo gu so a wodi ho nkomo na no na krache na free ye e be ka se yenkomra no wono ano ho nsem no nim so omo kan no nti ekuo bi a wo UK abrochima me UK Holocaust Memorial and Learning Center wa London a wo ka ho bi watwe ne ho ade afiri kuo no mu opese wo to no bo na mpenifo nya bre na omutimi hwe ne ho nsem yie pa no nti na watwe ne ho ade afiri kuo no no na wo san de atudwa se kwa adu ana se sobo ama no ade ato no so no aha ne pa aha ne dwumadie na aha ne busuan so bebre na emo mpenifo bre kakra wono so wotwan ebre kakra na se bre pam no wodi nso befredi wodi sapo be ka ho no wodi semina to so na wodware ne ho ewo nipadom ma nipa hunu se ampa sobo ede to no so no eye sobo keka atese wondifo ewo kwan bia so wei eye nsem a efiri Sir David Ajeyi na so eye ba kwadu a ma bi ede ball no se wato mo na no wono so de adu yi aba se ne kure bia ni na emo mprempren yikokopie mu wo UK adwumadi ahodo opanyine da so nyina no empinfo ayi no David Ajeyi anase Ajeyi wo ye opanyine ye de sexual assault bi afufo no ene ekohwe ne story no o say emepem ono ankasa de sapone sem na beto so no aba be homo bi ehu say na esitie but no it is alleged and as we claim say it's not true. Yeah. Lumba was mama is upon his amene. Ah, in to bank may have none of you. Kafa. It told me you are such a mother. Umpeja you again. And this na adeba ko so peno abrofo won se won se si set saw enter fa bibia wu discipline yen wu se nipa na yen ni gwa yibu atentren ni dia mano eno na ma bro cheat na ye de Ghana na nka papa wi abodi na ye bodu e de obi so ha ko no abefro kra de camera this se me repu so enko be bia amba so enko be bia eno na ma me do abrofo do won hyehyeye ma me kra kon do sa fi de na me ampa ru chimnya kura me dwane ko kuro no ede enim so wu ya na ewu ni bi nkoyi ya be mu bia mu se enkoyi adan ya de no to nche no asemi betuma ya nokure betum so aba se enya nokure se ya nokure na asie dia de na nipa bia ho na enso sa edi chisu o de young man te so no na esikani abodi na ye boni kuda no nkofo bi so mpene so tankofo no so ye abusuafo sa ana namfo omo ye adwumayefo omo ye atamfo omo ki ade ade nim gua ebrew because ebe na ma title ye bubu ni ska o we se wose oba bi pa obenya na obekose me koyire oba bi nada nse ensaundo ndise sise ya na hunu se bonsam so ho odini wo wi ase nti opon bia wo benya wo ase bia no men to Kristo suma jeje mu because bonsam ho odini nti omoto ni wose gidia wanya so mu ye bonsam ho odini enafom emu bi ye making life ya ne afa ne se wi ase ano no a kire bibi asi ansa na ya bete ase na omini anomfo bebiri wa abudo kire omoko na one tan ne ohunu skasa otimika to se nyamesom hadi ya yina ye business money as mi musa brocheni bi yare mi musa brocheni bi ayi mi musa bi akompago ese ne maame na eye no enjeze ni ewo ho enso kan yen kan kire wo eno nti na wo ya brocheni a ubetima ko bom make money a na oba untimi nya oba ne ntena obi abo wakoma na obegya wo yawo tina ya brocheni a se betafrata otimi na obi tia bonze one day pe no atini tuo na po no jeze bibi wo ho sabi bibi na Ghana for the every day di hu djuma no ayete se yeni djuma ni no enti no ebesere se oda so tiase ya wonwu ye ne hia ono ampe ne pumasi bide entutu na ni hwe set sisa mpade ayese bibi ha no na ompe obi ono so edene wonta na tinyesa dibire kura wunya na ho anim guase e ba the National Cathedral ke wo ho na aba yes meet draw bibia busa so sika yeketwa unyeni paketwa sa yoma na nyame ahira no na nim guase bi de so hu se ne efirifie ana asese bi firi namfo ana efiri position bi ye mompa se enye no kre aya se nya no kre nso so a ne aya ma sa de ni si ese no kre ebini
o be bi otimu so wadie wa abrabom edunim se nipa we so be yempena obeche me fie tu ewo East Legon no de ne hu twitwiw no de ne hu twitwiw so makato se mema aduane ye ma ti be ma bia hu no ba na ye kama kakra pedressing kakra na on sanse ope na wa na ade ba dia obeso onim nyame se de ompe ma se de enye wuro honam nsa honko dubozo de ne ho koka ne wi a de oba na expect ye ma so go o sia so e chisiro wo ja o kwan kura na okoma 2 million tu check ni sika nim se we de me ko no ma nya ko na mi na de besu oba na de no na anko ye sa pe bo su odi ya na o plane o wan de na o pie se mi begu ani mo ase ampa so ne na ye bibi ana ono na ye kan se o force no de na ade be kan se nya wan o ntimi nyi wa no dubozo na se ma ye de ne nguase ne ya wa beto so ba wo su nim se ye bibi be ne kwan so sa na ma enukura ni ngontompo tai se tinya yesra o munyina ne se e ma ye o mte se o munyai na nya hyenhyenya na yesika o kwa akwasa mi do nipa no ne se ni owo ndi enokre is that I wodi se de o transform e ye me fe enu ndi no oba endu oba na be di na chie ba ko mienu miensa wi afro pe so o twene ho no pe ni guase no de aye de eja o kwan no wako o falumba de se de mbo na baso no falumba de no abeta no fa akon akodo o fa di twi no so ye de me because no so this wo ko nya ne kwan fa fendo fa didi fa fendo so tifiri market ya me yasa na ko ja no kwan 15 wana goru Aisha story amame goru meni masekwa goru da peza goru meni masekwa what ba me voice ke was gara na akogu ni wo fa ni masekwa o di ase edise ma o mo yesa anso ye beso mo ni di mu a aya o munyai na ya na biem se ye won kofu head am bo mo pa ti se mo fa sa da head am pemasem akwa we me pene na mo se me fun sister ubetimi o de ne nkotwe mpade we enti o ha na namba bia chate o won kai me won oh sas very soon ni pe ati sas o ya ebuni aye o se ni picture ma me afo mfa metro so he oba wo gina wona wonim no kwa so se ai fa che me because abia na film pese ko ati we di yes ye nya no okay so mi free you ka bo mbedru ye nche na da na ba bas oni ne nam na hwe nan hu nam ne ade ani afi de ebe o ti se me ni nya bibi no me me dia aya mugu so ya wani mguasi ano otimi kan se wo yire no because you smart no oba timka so for so timka sisi wo se no so de ade abaye okon ye ba na sa akwan ne so mema ne ye mobbo ana na madam fu bi kan wo se be so de aba won che na se ye nko bedroom so ade o presa o tenase no ayo kana ne mo no mo sole so wo kono se bra o de trase o ye gaga ne bi so kona me ba me ja ye wo so asole bum ana kwa na bi kan wo ti ko ze besene what can I say? Yes. One car. Yes. But who can you follow? You can follow. One obedience. Only you rather now, person. Oh, now you romantic. Wow. And so, catch on so on the man. I didn't talk. The man, you too powerful to a certain level. That's your Roman. Why? Was it? Damage, a Korean man soon from Mubeja in Tinia Fanis. There's to be my. What are we powerful? Then we didn't make Matias. Mo dear. Bamu Roma, yes, ya your mamma. Tiak, Babet Metri is a man, some no fool. Mara, Matias, and so saw the sa boys a few gym now that one sumo oko. Hey, I'm yes, I'm to move some way at the Simape. I'm the idea. Oh my God, no my homoje. Yes, my homoje. Oh, Bishop. I am impiable. Mine is very innocent and nice. Now, a younger man to so on our sabbat, the rank I drew on a Yamisha. Yeah, the Nipas Ayana near maybe say Frona, Yana, yes, what I said, Yamaka said, Comedian impiable, say, and go with Lentesa. Ne makro yes any mogwasi e kwotesa answa afoforo wo bie emfansu nyanza so nyeska. That's not the end of the life. Na wa bibi aka ho na atawo chia ma omo ayeduru na wonso so no sabia ni mogwasi bi atiti sei entimi amfoforo so aha o de me emfa manenya nokore na emum nya nokore ne ye ka de ya na ya pa so na aye impuni ye ka ba for a man to come out and say beja bibi e mago munye hwehwemu na nu se me repemu no
medimi nsuo ne me sapo ne me sam na ba bedua me ho akira mansan se ente saa no so no sunim ya o kakakra ti yanhwe awurade na wonsha abranti ye ne munyam na asumdie mra na ye nua man so munyai saa de no ya na ya obi be bremfie bebri no akota no se wo mpra no akogu na ne mu ase kwa enye edomo sheda obi kura betim no adi agro bia mu sa chance wo sa antron so ba de to so odibem da bi odibem because be ma kura so ba pause wa pene na nante be 6 months na first do ba wa so ne ye bibi nyo na be ba be ro ne ho ma wo na be ko se wo ko try nti wo try na ye wo na odi kan do ka so awrepu na wo na wo force oba bia so first time wo oba wo nche na wo make it try na oba pre kakra se ne wo mpene so no nso be ya na kaja disa pre ne ba na se wo no anyae na so de ko kantro ampa na wo yire no on se ya nte ti da bia mo nkomo ye de some to ka so twantro ato so aye de wo ni weka go wa wo de yakura frama asu o musta na ma ono da na nije wa wo de yakura ye wo mpra na wo yira na ne tidem da bi wo na akono ase de obe o jai sa ti jai o jai we ya so bla isi it is so ko ka so mi kunu kura repumia ya jitum because ampa wo ye o ka se jai na wo try ti me ma de da ye wa mani nyem kase mu wo na kwa so ndiye kasi twantro afọ ya ho easy anu ntira ze muso obi aka sa afa ba ma ho ya amentai nunu ni bebire because said the incident ntimisi na atu ye nyina wodem yire kret mi sheda so mo abre ansa na wako ti ayo yo sa it be that so yire kret it's not nice to do ayo and I'm just ayo ni ye nice na me problem di se wo ye na ipe no aka to se na me mpene no fo so me anu na ma se yesuro no ke yeso ayo so ni mu agene nan ko na di ga kwotwe ba na dem aye de oye no wura betofo atam ade akoto ansa na ate ase ama ode akọ na enso no wu yesi wu free se ka romance ho no etina obeso se so aka se wo ye koro yire me no aka to so nyo na mgene ho asa be so mu na fe na gno ampa esisa ana wo dwene se wo ya ayo wo ne de ono so abe frɛ ne se wo yire no timu de mpese mu ye ni ma so wo sa akwa no so easy for you guys to disgrace us, but God is our witness and He will help us. It's only, it's about those who really want to disgrace, but those that really meant or mean what you really want to do, they will not do that. But I say, if I am so much in love with you and it's beautiful. What I say, but almost think it almost soon I know much what I say. It's on the pantomime. Why? Dane madane me yedepa. Na so bleeding was Jim Mpesa. Jim. Yofa. No was much Jim. If me how experiment. Was it? As I say yes. Oh, Diana be many did me for bad. Oh, me casa, me casa. And the honor machine everything. Over there say we be answer. Jim no say Jim na the time. But from me ko Jim cat ho ba na especially be jana and okay. I won ko ejuma. We back stay with us. Odifo bakopa awurade ayi na ma ya wiemre mu ni odifo samsen kwaku yebo a dodo na friend no awiemfo ba papa ye mpaibo wo kuada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi da nso so no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe odifo samsen kwaku yebo ansekire ne dia wo ye japekrum empokire ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yenyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina gi mmofra yi ehwe won kosi se wo befiri ne nanse akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum frɛ odifo ewo 0243356583 odifo samsen kwaku yebo a osi awiemfo ba Abba, I need
jesem ni o odifo bakopa awurade ayi na ma ya wiemremu ni odifo Samson Kwaku yebo a dodo na friend no awiemfo ba papa yempaibo wo kuada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi eda nso so no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe odifo Samson Kwaku yebo ansechire ne dia wo ye japekrum empochire ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yenyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa akwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina gye mmofrei ehwe won kosi se wo befiri ne nase akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre odifo ewo 0243 356583 odifo Samson Kwaku yebo a osi awiemfo ba Abba eni jesem ni o odifo bakopa awurade ayi na ma ya wiemremu ni odifo Samson Kwaku yebo a dodo na friend no awiemfo ba papa yempaibo wo kuada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi eda nso so no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe odifo Samson Kwaku yebo ansechire ne dia wo ye japekrum empochire ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yenyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa akwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina gye mmofrei ehwe won kosi se wo befiri ne nase akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre odifo ewo 0243 356583 odifo Samson Kwaku yebo a osi awiemfo ba KUMAWOOD and that's home television streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darkus initiative, Sam Darkus TV, so here live and yeah, subscribe to your channel na wala ki page na wa share na for so and be a share your third story making headlines on today's Koowaa Show and say abante bi na so people when you 32 years na with moon say odi edru egu aduane ama abaye bi a wonya 22 years a poison na yenhwe ebra eye akwadu barrier no kwasem o ma badwuma so papa ahomache be nunum ekono nsia honom on be hwa kai na ebe kai aso ne twa ba fam load na ka na ebu ni musa na du ho na police ni ba ko inspector bawa ejina no say munjina enti sa be na me so me nam kwan so a me bankan na am so de me hwa de kodi a na am so ma police for ejina kai no kwasem mo bebie ka ne to a ebro ene ya hwehwe ewo botoboto ma ebro muni a ma no eno ade chinchin bi ana police for ne say omunyi ni nyina ngu fam no mo hwem am say police ni aden almost load ni ma de ko central regional e de no muyi ni ma igu so de bi onim ni ewom osuse bibi boni wom ampa ko package wo be hwe ya on be yi ya bibi omususu say ye fe ni wi nyen ena ye mie aso obren be ka say compress parcels of we mako edonu mienu enya sam ketwa na ahwe na kese ene se ne etie na no kwasem eni enyan eti post for no ebisa say na hwan na this one ka ni mu butin hwan na this one enti na gava ni sifo no ka ache Godwin ona odi ne mai e ba ye de begu muma eja bukmanfo agi usika ena ya lodu de egu kai mu wo se bode ene ebro muno ene ewom bode ene ebro muno eno ni eno na ye de ade afa ho
asa ne ekokoton bibi papa bi ama and the goji tu musain ne dia obi na de brand Okofobia station say amane de on fan ko mama mi bi e wo Winneba Junction no do a no afre onikono posi for born so on de on boli kunidin na on kire be bia saa ne makun efi ya bogbo den teta ba be pim se me no kase se ne e no be gipene a kire oniko a odi ne ma ne brand Okofobia station say on fa ko Winneba Junction e mana wetumi a kire ntimi no kase abrancha wanya fishia e dia sam yegu ni dia odi tuja hs e feno tete Godwin o tukwan Okofobia e ko Winneba Junction na ne ma ekura no ne ma bone e no de afra eburomu no e na office board e kakra e na ehye na odi etina passenger cam just so odi be deceive na so odi be da police for so e eburomu no na me di tukwan na ne ma bone ehye me bobode say e ne police for no mo barrier ho ne be dig dom so do like omo kasa yen ko gala we ne mpelifo enko kasa eti se o machi abrantie a mani mugina ho ye de abankaba egu ne nsa de ko gala we die eno asem ne ye kan na mbepam ye be ko ne akohwe se breben eno mo de ne kokoto na nipa ko a na de so de mane na mpa no yo no dia na ebre ene be chin je jakwabna ene e be di akire ni ahwe 22 compressed parcel of the BIS suspect say wi no no question obi na de man na so no ane dia and or de ko Winneba Junction the dia tire bia e ba bedum ya hwefo ene akwadu barrier no kwasem o ma badwuma so papa ahomache be nunum correction God na utmu se wachechere enubone wapaso na kama eduenu mienu a utmu se wodi so de kohiu se hwane de manu so okoton so yedeyo a policefo ensa so ne penchi ene yekohwe no papa ede na bema as young as Gordon etimi apaso eyi makumaku eduonu mienu ede akofo passenger car boldly so de ko baby Rodi asam se aduane a nam na ada akwan so edie eye bi no mu de nanso awiye aposia be ye won enum ma ndi onipa bi wa na brabo mu no opeska emu nkwambo na nsusi kape na ya ope de Kristo se so obedi mini wateme nse masia ubenya sika ya yimu okay ese radi hum se sikanya ewu wiase nanso o sika bi wa ya yimu e o sika bi wa e sika fi okay o di ase yeah mo prefer ma wona edi na chi se ubenya sika ya yede ya yimu okay emrante ni bi mpani ya yimu akuruma bi aso ade a oto ane bo adiri bia so ya ade a oman ni nyintu enti no hia o wiase ya kokodro so timika na ho a ebetuma afa okay for guy like this doing be called ultimate so the bia kwa ayen sanso ni mu ni sike ewu okay ndi so wa kokodro ene e de man no de ko we ye hint ena abozi fu benya ena obatumatu ana mo tise e bia bi okopa na ho yi obi ani e bia sika so tua mo bi wa ntua omtumi ba amane o ka bia ba sisi ya ina da to asa ebunya ebu omunya hint ne sa ena na ma abozi for insisting na ka embarrassment de police mpese wa shia wa jami yo boto no afes ania no na wo tete dabi omuso anu de kitu ego mu jaze ko bedi aha bato mbidima insist chincha yimi adi no means o mati bi afri baby sa na meka cha branch ne se efra brabo so nyani tididi man kokko we anya won fana mani onnem na yentwe na so sabia ese efata nyama bi se yana mi miremu nipa emumre kwan on faso nya na ye program community base wiye woni ama bebiri so ya ebu ni bebia akwa ate woni mra kwan so to woni bebiri mpre nipa wa wan fa mra kwan so bia de ko ye adwuma mpre nipa okay je wo ba na sa na obi akra ni nyi ho nya tu se so na obi anso so ani age ya kra me kanza dan ongongo fa mane a wo deserve okay next time wo ba ade bi a wo ye obeye ne kwan so wa bia asem no so me anya ade nyina pepepe de kwan so do ya di adene o ma ne se ye mpe ta ko e de ko ho mebunu te sei na me gusu am ye se adwuma bi se ni open temanya ade wan fa kwa so de sa abo ko ready o tu gosi anya ne dia so obuni na mu fa no wa ja fa awiye no o yo kwasia ene dawe
into a folk and pass no person and will put them. This is a goddamn crowd 50 years out of Bobra. You do work with your command 10 years who go with still a quack. Do what put them be a Jafana to Akone. Umra no adapt with 10 years what they are making in life. One of those who could them a saying my baby. Umra no be a silly fee. One of those who could them a saying my baby. Umra no be a 2 coin. One of those who them a saying my baby. What boon them said they were the assam say. It make a chablantis or them in us what them can. One tinny Jimmy's because you in our more. Because ya chima lupi. Ose ko dem nyina so wuti sa ama we ya fun ba o se bia no ka se. Aya na omo phone si bembe omo ho. Phone be omo na bi mo phone. The vision the TV abo baby. Oh. Who the program we no pe no e pani wo ba. No dia no dia ko omo re. Aha se wo so wo nyina no re ni wo nyane ye nyina. No akoshe be bi na program radio. To di wo just so ya na achi. Tomorrow. That's another message by na mankind. Don't get here no. Maro be maro bozo. How na ye ya mo go for you. Maro be ya bijira. Isi dayan. Enjia omunim omote. Umfemu aba kakra. Se di ubisi amnanti wi asia. Okay. Oni pe bie no ye ya ompe. Exactly. Ye tie na geska da ya kobo ano. O se ni ya obedi. Woni se da kan so ni mu. Ka obi hape. O ya no ko yi kakra. Obi hape. Na wo he 00000. Koba sa na beba. Bibie no tu kra onko. Debi. La ko ere. Abo kra sa na beba. O ti asa na se. Ti da ye ba pisa na ma dri na kika. Zo kan wa kan se. O ti asa. Do zo kwa pro cheze ya. Sa hanko fo ye sa yo jonki ya bi o mu. E cheze system ne ye. Ndubi ko sa jonki ya o sa na chelo betie. Ada ya hadi obi onye ko kikura ko ye. Gobe ma tona kom de wa na to business we unya godo ba ko pe wa yi na do mo ko shi sa na so na ye ko do we get so in ba boni ni ama nya sa na tie ba bo che chin ko fo ni interested in we on ko go be ye ma o ye na ti tia na Ba juma be. ba juma ni ya to be only interested but go ni a ti go mo no bi da na so adwuma wo ewo wa bitmanya ya ofisa discover very quick no nya go da Africa akodu wa jide de kutu no do we go ko school we kama and so they don't want to because system in time No. it mo mo for dey to go e be system be for one that so abrati nice tum kama Fine guy. and so abansa You feel the mass with me. so I Business how to be business no akwa Sure no. the rest any you kwaso that need man go for perno minimum ranch no group goes no go school bridge the ba akwa we invest ya so to me be to za to here ma so that you me onya bi obi so za so na pen wa be die mo treat ni header akatia ya so na brand mo ye fe pa no onya oba odoro so ge mu fe no mote na so ne man ten no maka adwe na bu abi mu se brand ko nya 10 million no de ko ma so ko fakusia. Wow. Mo fa ba na yeso ne abumbo wo jana se de bre address na yitim so pe bibia ye mfa da nim se kosia nkakra o de ye nkrata aburu chiri sayam na brand post ni picture na hwa se na ate ya wo se bi da se ni pa wo toto e mfa na no nyi obi no so di wi ni kro so e be ma se ya onkoye wo chi na o ye innocent so na so o ye focus into timi tonkusia na de police bi na ye di se ni pa we no se na adene wo ntim ni o ton wi ni e ko chi no a millions ana wa ye bi o ton wi na nke ko chi no e be ka se o ye ni pa boni ni na so bia no aye na se me ye for period of time bi na me try na man kwa to abrabo no so go nya wiase na edene etimi obi keka me no ka so obi akọ university wi te dem hwe da bia already na adwene dru no next steps a wo kotu ayi say ya bi god let na kwa wo se ne ya fa na dwuma ni madwuma chen no in fact obi wo kokoro mpese ye be ma na hwe na de mo mfa mu se me ye good ansa no onya ndi oto ye si ya wo tue mi anopai adwene nyina akeka abo ya masa menya obi onim small guy yi bia me ye chama ye betra ma komade ye be ko ene ne nyame na do pia se mi su na ma ne ye mahye no tie be sire ye mpanimfo e ba so ye nipa boni ni sa na Ghana nyina be hu no enso o ma na dwuma no anye ene o ye nipa boni dwuma ene so ne adwene hu ne ahwe ade ma ho ye dwuma na sire wi ni so aba no makan
Say kakra na mi hu ana se mpanyimfo no mo hye. Oh, they do that. Asamba na kakra no. Na yan. Say kaya sisi o mo. Mo kase na ni wudi ni nne no. Wow. Mo we mu oduru ntimi ni. Really? Wi nu makan. Nti mebe kakra no si ejeli na mbekan wi na gire yen. Ye nya amount na mo hye ye betima tum. Kroma wi ko police station. Married number ko ye da. Mu ni ade be Echo police station no. Na be ndai baba ya si ashi ya chi we. Mo hye amoma kan fa mu je ni miewu. Mo hye no we. Kroma police fo bebire hye o mo hye no. Ontimi nkoto. Duonya mu si atu se na abedi wa. Ohunu ni anu wo hye no de awaso aba. Abeduru. You don't see. Aso mu se wu asem no no mo bo. Odan ntu ba kroma na ntu ni mi ni ba kokoro police ni. Dan ya usuo se ebe chu ni mpa. Hye wo mu bi hye no de anya ba ni se ya. Wona ade wani ma ba de ya chi wako. Nenso bozo mo fa duro no so wo no ma firi. No obi akobra ma wo ka chenze wa ye ni eti aban de emfa ni nkotum. Na wo je na wo mu yisu ma na ma wani die dia. Office kama ontua oka onde wanya no wama wiase nso ye nipa bone ni oni wie no moton no bone nti o man ne mna akiri ya che no awurade te so na ni agye se o man be no mu bu atenten ni sei afi mu de kotum wi a wa wuni mra no de wo fa akiri ko fa bia akotena bia bobo ahye na nim se de sa de no wanya na na nkwa mo nso ankwhye nya na nidie o mo fa na goro o mu nim se obi e hu won obo ni wiase ne de opuni panyina ntem aten pepepe nditie dan no yokaye wasemi awurade bito nsuo gu ni papa so bito gu ni pabone so nti won netimi hunu ni ye nyina mu nti de mo ntena ho na mo gini se ya mo mie hunu so mo ni pabonefo na mo de mo gya na makotron no mahye ye ni ana kromfo bi free prison ba so akotwa wi ni krom suma mpanimfo ni bi na koto be dem nti e kire se o mo gi wenum se ya o mutimi kyekere no mo de making money ama ona esa adamu na na sebe yetena krom ya yehye sika ndi obenya efie ndi obesibi awie ye na ade stroke tifie nim wona hunu se kwan afa so pe urade ampe ndi obepira obemu ahye sika no dia ye ma tente ne nkoso wo kuro yimu ma che kwamanata wo ye wini enye esei nipa ene o post nim hye azu jai ko so nim se enye ezo wo baby a utimi kotobi ono de onya me enche no wafa ne se opadi ndi ono ne ye ko che kura timi friend fon so kan se chama ne beba o frifie na kwabda ni bi so ba ono so ye nipa ba ono so di bi ko no ono de ote hinta wakochi no ntima nkwansida na nyame tesoro no hewa na ya ka so de ho bechew nti kama one day pe no expose no ogu ani ma se ne aye obi ba no a na asumdi aba ya mwe ne hye kuro ni ye na ma ya asumdi da ya alright ye hye kuro ni ye na ma ya asumdi. Of course I have so many messages here. I would love to read about 2 or 3 for you before I move on to my final story. So I have a video for the day for you, so make sure that you stay tuned and you stay live on KUMAWOOD or home television, streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, Some Darkness Initiative, Some Darkness TV. We are also live there. This from Aluta Noble that says that good morning to you, the nation's crew. Aluta came back to say that I'm watching you live from inside June. Greetings to Master Billy, Mike, Patito, Promzi, and of course Irene. Thank you, Aluta Noble. Our French brother says that bonjour Jolie Diane, bonjour Ofa, bonjour Monsieur, our French brother. I hope you're fine. Moving on, Amankwa Bosti says that good morning, Koowaa Show. Good morning to you as well. Father Dominic Maurice Young says that good morning, my lovely crew. Good morning to you as well. Yvonne Ode says that good morning, Sister Diane, and to all the nation's crew. Good morning. Lots of emojis came through also from Yvonne Ode. This is from Yvonne that says that full of with a lot of laughing emojis and Ode hi my darling. Adra Memphis says that hey you're foul. You are speaking from experience. Experience, they say, it's the best teacher. Good morning. I don't mind, you know. It's a joke. What
Well, moving on, yet Ghana have and I ever just say, Yadi na you buy a job for real. A year for the one same be afu foreigner. I'm just say, occupy more land and not miss or Mondino, go back to US. One seven no, I could be present to be corrected either US or London. Say, occupy more US first. Then I call land and I say, occupy more London for the call US. Okay, the London for the call US. I bet you that. You will say, the tracker be up on a 9 to say, the restriction the freedom there on shed I aid papa and to baby on them be a not say, now a police for no, a channel, a when they say, thank I met here, I'm a director OG, whom was to do too, the engine room hall, no one say no, Diane, AC signs. I say, baby, I will name be I say, camera, that was for here, shed ye, all ye in arm. A baby must say, recently in order. The birthday no still ano when your freedom biasa or be post say enche biano bia ebeti ne story say no cre say no cre and I Ghana for radio one see hom say eh maame enka show baby din na enka sample enka birthday mpo simple yedi kusi say one sem nyina no ebebe we what ba be post say enche bia Ghana for bia better story ne hu de tie like seriously well ene no one sem no dey akosie ofa lawyer omoko court no dey akosie ina no mo menhwe na hebra still does uncle woman shemuna some of them were withdrawn cash ankasa and womo transport by and even so when na wire transfer to say yeah tap transfer bi na say other forms of transfers money transfer through the internet and na bebre no ekoso enti ba begu ha enu achi no enam say ye group ni nya ya nanka wade ne ho enti group no betumi ya finance no ama wadwane these are the reasons omo raise to reject relaxing the bill conditions now opese omo relaxing no afen so omo sign achi mu say oh hwa so far the charges no ba ko omo $2 million bi omo hunu say true money laundering and as a sika ebedi ni hwa no wo de eho charge de aka ne charges no na lawyer na kire say aban lawyer ogina mu ama aban na kire say eno nko a no sa charge no unse ne charges ne ensia that one alone one na mukra no bedem 57 months and as a maximum 71 months which is roughly 4 years and some months to roughly 5 years to 7 years. And then such charge no kwa obetumi adam ti omo ka say with all this no omo risk a relaxing niema ama no na enam so ama wetumi ebia wadwane a ebe ha womo san kire say womo attract na che ne public information a ededi ewo ne social media handles so hey social media handles so kire say wo ba Ghana ha na opesikafo a court no ko to say or ye wait pa when it comes to esikafo Ghana or say wealthy women in Ghana no oka ho ebi enu echi omo chan kire say or ye very big influencer in Ghana na omo checking Instagram the last time omo check ye no na or 4 million followers omo check ye kra no na Ghana ye kan nipa edu a omo emu edu pa in terms of social media and influencer presence na haja for real eka ho enti we ka ho bi ama ebeden say wo mbeka say wo mo relax ni mama no na lawyer no ko so to aso ekye mu say o hwe niema haja for real a display e won Instagram page and in the social media handles no so a ekye say oyo de fo enti no say ha na wo mo hu no so ne ho mobo a wo mo relax ni mama no a enam so yo de fo enti obetumi akeka niema asiani na osan ye connected wetumi ayifum eninti womo entimi relax emma no womo kire say October 2022 womo ko check ne social media handles na or the Bentley any Mercedes Benz e de asisi ne nchen wo be fa ne say e bia nya ne dia ba do mo check no mo hu say ne dia na womo san kire say mpo no number plate na ebo sa kasi enimo no number plate no nko ane bo nya de ketwa okay, Kambomu almost just said they are going within the range of $700,000 or cry baby. And a crabby with Bentley and Mercedes and also bore Omoke Kambomu.
kyerɛ sɛ ɔyɛ ɔdefoɔ paa ɛne nti ɛbɛyɛ den na wɔn kyerɛ sɛ hajia the last time update a mede maa mo no wɔn aka sɛ wɔn relaxe ne bail conditions no ɛma no na nkɔmɔ ma ne kwan na ontimi ɛnenam area hɔ at least area bi kora nye fie hɔ nko a ne mom ɛwɔ reason a wɔn kan yɛ wɔn hunu sɛ ama ogyina so ɛyɛ ne ba a wadi mfie ɛnso asese wabɛbɛka ne nsa no na ɛno koraa no wɔn hunu ne sɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ ma abɔfra ne biara no obetumi ayɛ ɛde ama no ɛwɔ confines a baabi a wɔn ɛde no ahyɛ ɛwɔ New Jersey hɔ ɛne nti ɛnyɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ wɔn nhyɛ mu na some of them were withdrawn cash ankasa ɛna wɔn transport baeɛ ɛna ebi nso hɔ a na yɛ wire transfer te sɛ yɛayɛ tap transfer bi anaasɛ other forms of transfers money transfer. Hajia for real ɛho nsɛmsɛm ɛna yakɔakɔhwɛ aba no those of you a mewɔ sika meyɛsɛ ne display nɔɔma na ɛtɔ pressure ɛde ma young anaasɛ youth no ɛwɔ social media no so no ɛno ɛna yakɔakɔhwɛ aba no wohu bi adeɛ wɔ social media w'ani abere ɛna mewɔ fie ɛna meyɛsɛ ɛna mekaa nie ɛna me ntadeɛ nie designers nie na yɛni piri papa. My first question concerning Hajia for real, yes, nipa who be display normal social media. Na no say okay, the catch it say the post to be when we start. Na me try say I will always hide what is precious to me. Exactly. Na ya na wo tu fu say ya unika pre when we university into wejimi. Chira semaba. Anya media no so abro focus almost say bad second attack bi ma we ye the Ghana yetimi defeat wo da dia lock ye hu ye niam e wo kurum e nyina da ba bia ne ye hu wo ne ye nye hu ba bia wo ba bia wo kwa ye fish ba bia ko the social media na nya ye of course e si entuma go fi nyina wo media no so de a kire akan ye man panyi sinto nyina de a kire won akan ya posifo sinto nyina de a kire won Ghana de unya asem na ko police dia ne hia ne yeska wo tinanu mi hia China bi I say Ghana all they know is money Ghana police money pay go money research China ni anese ahina bi hunu we this was so obeto ahia wo so a he will come with a huge money hunu na mo mpanimfo no ne mo one piece ne mo police fo nya sa yo bodyguard to mbufu a okokon ama okuruba ana wu kon ama omo ya ton ye ho dodo o ka kire mabunu no mo so ka nkwase asem omko social media no mo hu Mercedes ya nkeka ko adu ho nti picture de obi nka setwa utwa ajabi ne anya odi am yehun se mbedidi wa ha efe ne mjae na odi akro so bi na gu ha odi se ne ne odi ana wo kana wanfa kwan bone so obi mfa ho so obi beka so oni bi ntina wo kasa but na obi timi ko wura ba bi te se aye friends read condo so aye ho fefefe otimo Dubai matras aye video ti wasem ba bro ni be so ka des obi otim ko di wori de wo Dubai bi wa na nko bi da aye se baby a na ewo mi kuro m kwan so saba no wura wa ane ma ewo table so ne ye hwede bu akonta de ma ndi se betu dom petre a ezo to nam tre e betu eto atre a oton san tre sa na mo hwede yes meet de ma sa ai na menum ye na mi fi we na akwa ontimi so nyim firi o se mo ba sa na ya na ne ma wo ho but ya ye hunu no kure wi na se nim guase na ban so ina akwa bi ko se woni kapre otuna ni no bi hwena no atam wi to a ko wa frede ge banti no wo sie so amena so adi kan e ball ni bia se ato akakra ya no gusu no oje ba ko no de frae na se ni obese bo no ya soma no na opeso wo ko ge ne ba fi de ne ho pre no obeso wo ko akwa na obese bo ni ho na fi yesi wi ni nko he no ko ya no ndo afa ne pen wa hwe ne wo so boy afi adi be ni ma na ko na to wa wo kam Wasi da bi owe die afedi on pese oba no so bete se wo hwehwe de twen no afedi no frenu ku Jordan sa atu ne ku ubechire entesa chire mi hunu botaye die besi wo exactly ade ne nya wodia ofo so se ye wodia na wanya de yin emanti abawi ase wasre na damfo ka me ko haba wakoka cho ban so no ane dia afi bedi 3 months no mfa ka ne afi obisa na ofitam ubisa na mi spray ubisa na mi yese
na wa wo brema wo sei sabi obi so nam fom so oba bi atena se ne nante di wan go kreti o hawa ama ho sa na anye den no mu postu se nkura bani mu nim picture twa no I tell you ayi obetuma ho postu no shia na physical wan ha wo do hu besie o mani hu se na wo be shia no ona no boy bi ye bi den picture e correct oni na didi nko wa fun so obesra no do ba na nam for started so mu hudu no no mze ko hunu no ya patwe dia be ndey ko hunu on se boys wo sa na ma no mo ya no akwa mfa no adu nti o no se begina za tinga ya ncho so mo ba mo ni buduru ejina o de ejina ni mu meba no afre no ma beduru so ujina ho okay o sha tare be se ya meduru wa me hunu o kire na tale no sister na ejina no ho ana ahia akura na so a prewudo se bani akura mfa ne ho e kata na nim no se mi we mi mani hu me da wa no dum ne phone odum ne phone no yira e nanso say nipa we ye makers kakra say nya camera ni da no de ye na ade na da wa adwe nyina ba ye o ya tuni bi okupi abrochi popular musician pa mi am boni dia cho abiti mo di wo TV so na obi ba je na wade fi Ghana de no kwa abrochi abante no ehye esoro yakọ abefa ge ye fi Ghana nyum tuni fi Ghana e de na akọ abrochi memu land abrochi memu papa ni esoro wa abosa so hu se yuni abema okuhia no de na ye befi o se yaba wo ye wase he ya unity hu oba na osiboi you know also ram de na baby osilebi fano ko we de mempe we na mena me pictures no they we de mempe safano I did say papa na ma ababa wane ehu no wo hu de eneja onu ade abuchi etwi ne butwi ne bua ene waka ho okwa ekura wa mebi wo be tira sem we mu say wo be tira mu say abrante na wo sha no kwa mu say bia ye de dan aba wo mpe na wo say jira KUMAWOOD ye tie na ma jina abu say na mehu say dan ya ni jina say mu hu ya am ka de bi fa ko de membe wa ma na free abu say kwa na wo bi wo be be de emwa metu kwan mbere bi man ntra na ro dan ya ntia bo na ye bo no ye se to de bia be mani pa hunu ni nyame aye nanso nya ne kwan na omofa so ye no emoa ija mframam daachi eno abeba be ye osoliti a etu check ya brofo a enye om heto o ma na okopo ase na akoye nhwem no abe postu o ma kwan ofa so timi ye ka na postu ne bani mbobo said o drive o park no abe postu so no an ma wura na mbe didi you see me ni na be ko so je me na ga na fo asa akotena bruchi na na esa enye na say dey almost for my home my sis na make my home my car the cars na saso na ojira ho asem my dey efe nipa bebu customize na nya asem wi na bosi we yesi de nse to so a odo niam bebida a kire won bebi arete yes for now no your more freedom na yi because omo cars a wo display any enuoma shopping na wo ye enuoma places a woko your more freedom na yi which means omo hu say uweska nti uba pe ubema mpanyimfo bia bewuru asem no tie ma na odisca be se tie di ne frenchem eno nam se ma aburuchiri ye de no eno ma aburuchitina e ya opportunity hia ni kura live good e wa aburuchiri ho tabidita edananim so no ase ebeti ne ewu well so maybe interview bia me he no na o ka say he decided to say, all this world, the money shopping, like I say, looking so fly and all that. What's the hard work? And you're bringing to no. I think it's a hard work. Okay. We'll be honest, so I did Ghana and start business. I Kumasi rich. Ghana no the millionaire na memoir na wow mama nkora me ko family video of the day and bro na maybe for lines now for contribution but stay with us. Any communion in Aziz is eating. Manger crouton. What the answer? So what you not catch us say how? Let down be one.
Don't repent. You are sitting down and request. You see consequence. Nous avons monsieur un le moi and the call. Haya na benya uradi asama ya transfer French. Enmity behavior in this line. Le professeur a donc je vous le professeur est le gré. Bon seulement applaudissez-moi. Now Paul what's here me dey say what's me say yanko Christophe. When you are poor, you look into Jesus Christ on the house. Pas allez-vous, le moi allez-vous. Mais y avait qu'à ça pour souban, on blonit fait souban caractère. Hunter behavior. Je viens. Omi, na mi shira bebre, bebi a wobi a. Matemedas, ade na wote awase. Odifo. Eno mansa de enti na wote a. Na shira do 20 am chie no mansa no. Pacho, eno mansa ya ma me bia, oye very good. Na on fe depend ya agro. Yeah. Ni nyina echi no asama metrum papa me di. O kwasi abani. Baby a wo hwe ye bia no. Ah, me bay. Wo sete bia tora, to da atenka. Mema ebia ka bosume kwana mo wadwani ni. Yeah. Yes, God. On one asama mitrumu pa me so me down. Arwari shira wo bia. Anu ti arwari shira. Bambwe. That's my papa. I don't know if baby. Oh, yeah. Let me realize that you can call us now, contribute to some of the abano with me, Edward. Of course, maybe Udifo na ewa Japan from Wasaya Sidindi. Ena yede ebreo dishe bia na adwin mo kano ene no ma basa mo browa enyanke kranfo mo nyina mo sene no enti mo tutu meka na mo nko mo kopi mo Japan from a obeboa wo tradition edidim sunomu afi ebusiafo a wonom adwin mo eka wo mo nso no obeye wo mo adom. I have this message from Ruth Osei that says Opambo will kill me. Hi, good morning. Morning, Sada. I'm not the monopoly, and I don't coin. Okay. Of our master, you chill fast, let us in Chiano. Our master, of the Papa will look at that. As some of cyclists, Pussy Freddy, who teach you because I say, we use it, Debbie, and a papa. You will be a prison, or to prison, or prison by. Almost almost to you. When that I was saying now, I wash up one minute. It's a really learn on Monday. You could not voice the tone, the really, I don't put no cocaine, yeah, I want more tone. And I'm not for voice, you will feel no. With the Yashman, was we could that. You could do it, your question, your flag, acting PlayStation. I must say, you think I'm the back. You could do a more again. Your chain may be no. You do a more on Bible who was so much in the session. Now, almost say, you're quite on Bopijiriana. Over the young shot is on Bopijiria. And Papa was in our Abba, and that's so yes, the man. But make a head for ready, head for ready. We need something to become because of say the very sad and the whole channel. Okay. Now, Sagana ha, and I help you if you help you for a chin. Oh, and they are come to Bompa. We live a day tears will be for a floor door. I'm an area now yet to Ghana. I actually Papa Baby, you live say Chicano, and we will really cool that. And I bought to sell one while the year will be. Let's hear that CP. You can also be part of the phone in. Give us a call and let's go. We're live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV. We are also live there. So you subscribe to our channel, you like the page and comment and share. Hi, good morning. Hello, good morning. Hello. Hello.
went to me and so I have this message from BBC that I am good morning. It's an SMS that came in. Good morning. Tell Offer that I will come for him to teach me. We'll teach you what? Hi, good morning. Hello. Hello, good morning. Hello. What's the patrolman to Hawaii? To take more phone him. Nah, Yoko. What did you say? Okay, when it's me just what I'm so fair. Yeah, means you home. TV no so till home phone him. Send a bear, you beat me out so one car. Now shall be brave. Hi, good morning. Good morning. Great, we didn't even have me free. But your man is so kakra mommy me pacho. But your family is all right, into Jina. But your police for the kakra. Great. Recent issue this year, Kumase. You say about week of fame, day. I'm on back see me panic coin. Now, I'm doing a panic group, I'm on budget 1,500. Almost 1,500 at the financial ambaby. Wow. Okay, Ghana police, I will say a candidate. Yes, Jenna, thank you for your contribution. Be part of the phone in this morning. I have about 10 more minutes to go. So call us and let's go. Hello, good morning. Good morning, Papa Diana. I'm to say, Nakupa Domi, what are my into? Diana, really, all me, the door came out and be quiet. A train about the nation. Mamma, in fact, I couldn't have mentioned a full and I'm in Siamia. Only do them see another qua man. Would you didn't know any kind of Wakutu, or some name in country of a new was what Siam, and Kupon cotton Sam Jumapa, Moyama Ghana mine, any Amante mine or Damasi. Then moving as my palm moya, that the Biami come out and say mobile and your quadra. Then I some Kakra making an answer, I read warning them, Diane. They Kakra making an answer, none did of a room baby, and Anthony Kenya, police fully be more. Diane, they do almost say no, nothing. Now the BM coordinator, my translation will say, "Shall we for now? Say you two, shall we for now? If I never, most in the Panama and say, "What Tom, what we, and I what we na Martino, Yamaya, your money, everything." Now we na Casano Diane, yet two of mona, I want him fat. Oh, you don't know a pretty funny the most so, it's almost no dia, Diane, medium to me, medium, she said, we know the end I saw mono, or move and come and one say, because police, Diane, I'm not. Police for no moon views when we went to more. I didn't see the bus. I don't know more we told me Ghana. It won't say the next yet. You know, I you call me better. Will be on my channel. Why I am my idea. Now, one of the Antimono. Young Pontus Yamacana. And you call me a police for the Bilum. I am a police in the million will be and we Kimamuni in police in the Antino. Who are coming to a police me. And there I come up. You will be able to get a picture. And then Kimamuni in the air, police in the Antino. And then on the movie. Gracias, Diana. Call us. Let's go. So a few more minutes for me to go. They're live on Facebook, KUMAWOOD TV GH. Live on YouTube, KUMAWOOD TV. Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV. So they're live on. Hi, good morning. Hello. Good morning. Good morning. Great. We didn't maybe have me free. Macho free in Coco. Bacho Woody. Macho free Rahim. Rahim means away. Bacho police for no. Omo come can police for no shit. Omo ka shikao. Police for shina mo sai fa tumi chi nkofo mo sai shi. Diga do mi na ye. Ya for police for na ga to mo shi sai ba chi nkofo sai o mo shi. Da ga na be sa ko si ide. Ide magya ba shi charo no. Yeah, that's it. I mean, come on, baby. Thank you so much. Still picking your call, so call us and let's go. You're live on Facebook, KUMAWOOD TV GH. Live on YouTube, KUMAWOOD TV. Hi, good morning. Good morning. Patrick, we didn't maybe have me free. Blame Asante, because let's do a thing before. All right, Asante, into one of it. Dajo, put on a vessel, Omona, I could do it, and then go. Let's go, Matu, in the
more finish. I'm going to book to be Okay. Okay. Yeah, that's CP. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for contributing. I think say any a pussy for dear no actually. Hi, good morning. Hi, good morning, madam. Hey, you're my from where? Yeah, you're my fa namuswe. Nakupatum. Okay, it's one of it. Yeah. Ana pa ide boko. Na demando ensemi bi mu kakra. Na hu se Ghana for ankasa no. Ye the easy way to go. The nipa to meet nancy. Do we spending the time e compress ya bi we bobo. Na so wunti mi nua kontomire abra sa abria me no katai. Kontomire tetia 3 5 cities. And can crowd your bro. You the easy way to go. Wow, here age of 32 years, and man we witness why I check. Now, more casa baby for no money no. You need a view free. Okay. You need to be an aggressor. So be a wabamu now or your bonny sister. Who can't report on your report no. Who can't report no. Who can't report no. Did you be a mechanic no? Chelsea Crano, you Susano. You recommend you a society more. And your penny never recommended no society in any panity no yeah Jumano. Some phone the proposal no. Any people when the conduct our near the Tiani good it's young promoter no. But necessarily any is so shyly because they one young no. A better than what me as report police near us or January man. Sir. Would you have a scenario? Almost friendly no more Catano, or we return for make us have you with your account or we return for. So, of a free network, so who will be report no. They also have the right to do that. Me and my sanity system name. Any pet minias have been way. Last is a no air cards and before US as I down. But who knows our Gribia, a indigenous brain, Adintra. Can you see lectures episode of 20 books to tongue? After that, be a dear a bro. And a dear more. The Yancy apply by the excavators even ensure the cool down plan. She a cat or cat of manager, a bit of provide this tilapia to the whole assembly region. Most of your lectures, more intellectuals, and here, and this all 20 book. Oh, sorry about that. A line, no, I think so. My hairline, no, Ashley Pinty went to me and Fanano and Sydney. Hi, good morning. Hello, good morning. Morning. Yes, sir, no problem. Papa, I don't know kind of one of them. Yanka, no most of them. Yeah. Oh, that guy, that's what I'm a bit. They believe that. Okay. Thank you so much. I have 4 more minutes to go, so be part of the phone in and let's go. I have this one from Yvonne Oded that said, Diane, please. My question is, how can you actually compare yourself to police officers? Then go and do police work. Why? Anyway, hi, good morning. Wait to me. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, I say. Nana Janiniba. Nana, Ghana police, or Moria, the mobile Martin. Okay. Oh, Nana Jan line, no. Actually, points, you know. I don't know. I'm here for phone, here for baby. Here for phone, no AC. Okay, last one also. Hi, good morning. Hello, good morning. Good morning, sweetie. You didn't baby have me free. Me pacho from Solomon, me kache fi Kumasi. Solomon pacho is one of them. Me pacho we need a police for na ma sa anomana enya da so koso. Me ko enkoko aguglu sila honum. O ko ma we force no bebre be police ni pa. Wa ko ma ko diska wo chacha wo me wo ayi anka na ayi phone me ho kan ka me twa me video e de ma media for enti a police for na kan hu bi e na de na stay na gusu koso enti a police for mo tipa me da ma bebre no mo di ma pa mu so yeah that CP na me inshallah for contributing hello I think I mean fa ko biem
I have only 2 more minutes to wrap up, and I would love to read this message fully for Yvonne Ode. Yvonne Sidaster, please. My question is, how can you actually compare yourself to police officers, then go and do police work? Why? Because you Europe. No, I think I have to pause it because I'm not getting it properly. So let me leave it here. So Monday, and if you're there, I'll look at tomorrow. Anyway, on the 9th July. Okay. Atapapistic. Okay. Na woda. Okay. Na onini nue ataya onso Dubai. Omudi omawoda. Na penyi na atapenyi. Omudi abumana. Yes, omudi abum. Onini nue atapenyi na agaza so ne ho kani ne woda ma mo hwe yesisi e. De urade nhira one ne yire afia. Na onya ne kese na ne American sa woda enkotwi nhira ne nkoso omfamre ne kra. Na ohunu ne ma power na setinam. Papistic de me amede ye no. Ofrem efie bayi. Na nam sma friend su was in cancer ataba pestek no no urade nyankopon wo nhira ani asa agro ukrebi ani asa agro LMC atopa ani ataba pestek ani asa agro yesi dimpa na wo se wuyie nipa de oto make name ndi urade nhira omu nyina na onye omu kese so ni se di nyane aka wa no pa pestek na MC atopa ama osu baby shy baby yes Diane ya di besia na wachi aga part Dr. Rai. Good morning to you. Baby, oh yeah. Of course, you're quite as a PC and from I'm free. Moments me, I'm free. More message by me to me, I can't so move far and share me. It has been unto you, my baby. Baby. Good morning to you, Chama. I'm in fee. I hope you're well. No more love. Yeah, quite yeah. That's that Ebema AOD phone and I about Japico Basu Shibia and Jumukano. Very normal pasta mobile in your paper for me now, Mosono, and to move to make her now, Moma Japicum. And then I was she and I all night, no. Each never did I was Japicum, Pamujim, now obeying Sha, Yamema. Namama, today, Ankasa. The production crew for the show, executive producer, Rasam Dark, who's the director, OG, the adorable, the smart, of course, the hardworking man, Shroud. So much for the difference. I love you for that. God bless you. Of course, she tough for Oma, any famous. Oma, I'm so overfull. Na waidia wamekakrawai sisi madame nkano haba maka nse manono sukakantia na msilvia nkano preko but odonko yapon enjoy your weekend na me aduma ijwada inshallah bye adetina ususa aba eni jesem ni o odifo bakopa awurade ayi no ama ya wiemremu ni odifo Samson Kwaku yebo a dodo na friend no awiemfo ba papa yempaibo wo kwiada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi eda nso so no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe odifo Samson Kwaku yebo ansechire ne dia wo ye japekrum empochire ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yenyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa akwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina je mmofrei ehwe won kosi se wo befiri ne nanse akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahoto